So ndimeno bani? No-Oneza. Oneza bani? Gondlwane. Oh, okay. So i-question yethu yokuqala ithi like do broke gents deserve love? No. Why? Like ujolelani ungenamali? Hayibo. So xa ungenamali like kufuneka uyofa uwedwa usingile. Ujolelani ungenamali, you can't afford me. Like I feel like umjolo ongenamali sisono. Sisono. Hayibo. Okay, so ke ngoku nantsi i-question. Do you believe uba intombazana funeka ifumane i-girlfriend allowance? Yeah, I do. Because xa ungayiniki bakhona abazonika. The rest before Xa ingakuniki bakhona abazokunika, which means like uzube khona nabanye ojola nabo. Abekho, but xa umuntu efike ndifune endinika imali ndizomvuma mos ndiyeke. Because uthando alithengi. So ke ngoku wakahlahlwe uhamba nomuntu onemali hayi nomuntu okuthandayo. Both. Like xa uzothi uyandithanda every day kokwenzeka ntoni? Nothing. Hayibo. But then yona nto ebaluleke kakhulu imali. Yeah, ibalulekile imali emjolweni, of course. Okay, so ke ngoku xa uthi like nemali uyayidinga, so ke ngoku i-girlfriend allowance like uyayifuna, imalini expectile like umtshiti as i-girlfriend allowance minimum? Yo, any money but nika imali oko xa ndiyifuna. Oko ayidanga yi-1? Hayibo, oko xa ndifuna into ndinika imali. Oko? Ewe. Okwazi uthi unamali ndifuna imali. rest before So ke ngoku umothi uba imalini, which means ne-10 rand right? Let's say if ndifuna mhlawumbi KFC, send me money to buy it. If ndifuna uphuma out, send me money ndihambe neetshomi zakho. Okay, so wena uthando lakho liku-KFC? Hayibo. There's umzekelo kaloku, like if ndifuna into yotya ndinika imali, that's it. Oh, okay. But unamali. So ngoku if umuntu uzokunika imali this weekend uyaphuma ne-friends zakho, uzophinda ufune na next week futhi uthi uyaphuma? Mhlawumbi andizufuna uyophuma kaloku ndizofuna enye into. you are a liar. Okanye andizoyifuna kodipenda kwiingxaki zam. Kutsho ukuthi expensive mos? I'm not. You are gents expensive, run away. Okay. Hayibo, expensive. Okay, jonga nantsi. Ngenamali ujolelani. Iza. Okay, so enye ithi ke zindoni i-red flags zakho kumtshiti? Yo, umjita onembeko kakhulu. Umjita one-respect kakhulu andimfuni. Umjita onxiba woko andimfuni, like if normal, don't be extra. Okay. Oh, like awufuni la abayibiza ngedrip amabhegi what? Ndifuna iyo drip ubuxombululo. So isengave ne? Yeah. Okay, nantsi saqhubeleka. Okay, i-green flags yintoni? Kumtshiti. Like iwe mhlambi ubona uba okay, like he's a grand umjita wenza grand ngazo, like since like send money, respect me, Rest before don't cheat. Rest before to rest. Uchithelani? angachitha mos akuphi imali? Hayi kaloku ndizokuyeka mntasekhaya, baninzi abafana, baninzi abanemali, batshitha ndiyakuyeka itshitha ingayixoleleki. Okay. So ke ngoku nantsi i-question, are you a gold digger? Are you a gold digger? I am not, but afford me. Xa uzothi you are not afford me, but still like sounds the same. Okay, let me tell you. As umjita wam xa ndisiza kuwe mayibe nguwe ndibholithelayo. Mandifike nditye. Xa ndifuna imali nditye. That's so simple. Okay, akubholithele mawufuna imali yokutya akunike qha. So kahle tshuthi nje into ebalulekile kukutya because i-Bolt vele transport. Ayikho kutya, xa undibholithela xa ndisiza kuwe mandingakhweli iteksi. So masike umuntu udlala mhlambi uzosuka apha sithi uya kula makasa kude le, so wena lekasi ingxaki. Ujola kuma sentini so? Yeah. Target market sentini. Rest before to. So ndimeno bani apha? Uthando. Thandwa kwabani? Zondi. Oh, okay. So umbuzo wokuqala uthi do broke gents deserve love? Yeah, they do. You are a liar. They do. You sure? Yeah, I'm sure. But it's not like bazoba broke forever. Basazopopa. Kodwa mengapopanga. Okay, so wena mojola fanele ube uya-investa ukuthi at the end ufuna kufumana something? Yeah, vele phela emjoleni kumele u-invest.
uinveste. So ngoku xa intombazane ngenamali it's good. Cha phela kuright intombazane mengenamali vele umjito kumele abe nemali. Oh, okay. Vela ngathi ezininzi. Okay. So ke ngoku uyabelieve kwethiwa i-girlfriend allowance intombazana kumele ifumane i-girlfriend allowance. Ngiyabelieve kuyona mangabe kuthiwa umjito yabo unemali like uyasebenza. Vele kumele anginikeze imali. So ke ngoku uthanda ukuthi ngathi i-forced. Cha vele kumele anginikeze imali. Mayisebenza kumele anginike imali hayibo. Okay. So ke ngoku xa uthi mayisebenza kumele akunike imali mhlambe i-minimum imali oexpectile kwi-girlfriend allowance emalini 500 mali engaka. Hayibo 500 futhi mncane kabi awu ngisuke sengimzwela nje nami kahle kumele kube yi-1000 kanti into le ethengiswa kumele siyibhatale. Hayibo guys thina singamantombazane imali siyayidinga nje futhi siyayideserve niyazi nani. So ke ngoku uma ungajuli ezonto obuzozenza ngale 1000 yomjito uzenza ngani? Ngizenza ngemali yami phela ngithi vela ngijoli. Ngisenza ngemali yami. Hayi kunzima. Hayi funeke ndozama uyobuza abanye abantu mhlambe Eastern Cape ndiva bacingasona. Noma Eastern Cape vele bazovuma. Hayi lengathi ndibona into yasegoli yama-1000. Ayingeke. Okay. So ke ngoku i-red flags zakho kumjito yintoni? Yabo nje mina mfethu umjito amangabeza kumina into yokuqala engiyibuka nje ngibuka iy'nyawo emigqokeni. Lonto ibaluleke ngani because I define personality. Mfethu ngeke kubalulekile mfethu ukuthi ubuka obhozo nje kakhulukazi mefaka obhaqa ubuka iy'nyawo mina nje ngibuka iy'nyawo. Ubuka iy'nyawo mina. Okay. So what if mhlambe inyawo zinhle but umjita akazange intentions ezinhle? Cha phela vele ngeke uzubone ukuthi umuntu uze ngama-intentions amahle noma njani ngoba ngeke ungene enhlizweni yomuntu ubuke ukuthi yabo uze ngani. I-appearance yomuntu ingaba yinhle ingaba right kodwa athola ukuthi uzokuganda inhliziyo. As long as nginike imali it's fine. Phela. Okay so i-green flags zakho yintoni like umjita? Mfethu umjita angimele ngize ngimcele something yabo njengemali nje. Angimele ngize ngicela imali kumele unginike vele. Angimele ngicela ukuthi ungithengele ama-flowers. We as girls deserve flowers. So wena ufuna nomjita uzamane kunika imali nje amane kuvusa ngemali nama-flower. No phela uthi angivuse angimele ngize ngimcele ngithi hawu ngicela ungiphe imali nginike nje mfethu. Okay so wena ke kwi-relationship uzisana on the table what do you bring on the table? Angilethi lutho ngidayisa lelo tafula. Mina ngiyalithatha lelo tafula. Udayisa lona? Ngidayisa lona. Kaloku I feel like une-demands ezininzi must bring some. Ngiyadlala mina mfethu ngilethe respect phela. Yazi mase respect ayibhatala izikweleti. Ayibo ikweletu zami. Okanye engakwenzela izinto zifuna i-respect. Cha sizakwenziwa uyena phela le ngiyi-relationship naye. Makuthi kanjani ngizokuletha lutho ngithatha itafula ngidayisa. Okay nansi i-question ithi ibuza ukuthi uyi-gold digger na ayiwe gold digger? Hayi angiyona i-gold digger ngoba vele abantu esengeke ngajola nabo abanagolide. Kuyafana nanyanzelanga ngize ibe in form of gold as long as kuyimali. No I'm not a gold digger. You are not? Ufuna imali so gold? Ayibo angiyona i-gold digger it's not like phela ngifuna amamitha nani cha nje 500 sokuthenga ichepisi nje. Yo izadura mase ichepisi asegoli 500. Hayi. Okay. Kwanele bani? Dlavini. Uthenga uthukile. Kwanele Dlavini. Oh, okay. So question number today is do broke gents deserve love? No. Kanjani? So chill ba hayi kuthena uthi no. Bayadeserve nabo but if bezama khona la mhlambe azama khona ukuthi uyazama but then yeah engadeserve but kumehleli nje. Uright esingile. So xa uthi mhlawumbe uyazama imile kuyazama ukuthi akhiphe imali ukuzama imali. Yebo. Oh okay. So ke ngoku wena xa uthetha kanjalo i-girlfriend allowance like uyayidinga? Yeah but if esebenza makube uyafunda ngingamzwela mayisebenza of course.
So xa ngathiwa uyasebenza imalini unga-expect minimum? Kudepend ukuthi uhola malini. Yeah, kudepend ukuthi uhola malini. So ma ngathiwa mhlawumbe uhola like 5k ungafuna malini? 2K. 2k? Kungasetshenzelwa nina kaloku 2k. 2K, obvious. Uzoyenzani? Hayi, wena uzayenzani? Awumele nginike phela as i-girlfriend yakhe uzoyenzani imali. I-girlfriend iyabheja obvious. Oh, okay. So ke ngoku zintoni i-red flags zakho kumthita? Umfana ocelana imali. Nomfana nje obhayizayo bethu nomfana ongenaso isitayela nje yabo. So xa uzothi umfana ocelana imali kanjani because nawe intombazana imali uyayicela ine wrong mayicela kumthita? Kumele unginike imali uthi ngiyithatha phi mina imali. Hawu mantombazana kodwa okay. So ke ngoku i-green flags zakho intoni kumthita? Umthita osoft. Okhipha imali onesandla esilula Capitec. Yasizozwana. Unesandla esilula sakhe Capitec. Okay because Nothi ngize ngimcele nje imali. ovela kufakela avukeze kufakela. Yes. Akuthi kuthi wasimosana ngojola ujola imali. Cha ngitholela imali kodwa nawe uyabona ukuthi imali unginike imali. Umeno bani? Umeno Gugu Xaba. Okay, uGugu kaXaba. Okay, uyazi ukuthi nami ngokwaXaba. Okay, i-question yethu namhlanje ibuza ithi do you think broke gents deserve love? Yeah, they deserve love nabo cause ukuba broke abanye abazikhetheli. You are a liar. So kuthi uthi wena girlfriend understandayo. Angeke ngithi ngi-girlfriend understandayo cause kwezinye izinto angi-understand. Mhlawumbe izinto ezinjani ezunga-understand kuzo? Kuya nge-situation kahle. Kanjani? Izinto ey'fana nesithembu nje angeke ngi-understand isithembu. Oh, okay. So ke ngoku uyabhelieve kuthiwa ukuthi intombazana kumele ifumane i-girlfriend allowance? Yeah, ngiyabelieve mangabe ugayi uyasebenza. So xa engasebenzi it's fine ngoba nginika imali. Yeah, kuzodepend ukuthi uyawufuna umsebenzi noma uhleli. Makahleli nje angeke. So if udlalele nje urelaxile akanandaba red flag. Yeah, akahlala singiloyo muntu. Okay. So mangathiwa mhlambe like uyanikezwa imali enjenge girlfriend allowance unga expect malini? 500, right? 500 alright, minimum leyo. Awufuni ibe ngezantsi kwa 500? No, because i-maintenance amantombazane manje seyadura. Ikhanda nje lilodwa lingangibiza u400. So amazipho nje nema-eyelashes ngawenza ngani? Yeah, I understand. So kuthi uthi kahle noma nijola nijola ukuthi umtshita uzokunikani? No, asitshelele ukuthi umtshita uzokunikani. Hence ngi-understand ngabe usawufuna umsebenzi angakawutholi. Oh, okay. So ndimeno bani? Awethu bani? Dlamini. Okay, awethu Dlamini. I-question yethu yokuqala ithi do you think broke gents deserve love? Yeah, but kubantu like abakwi-standard sabo so Bana bokusanda sabo kanjani because love is love. Uthando lune-standards. Kanjani? awazi ukuthi broke ufune nje umuntu mfethu nawe nje ubona ukuthi angeke umnike imali njani so I think ufune nje uye kumuntu o normal. I don't know how to explain. Mhlambe xa ungachaza umuntu normal kanjani? Umuntu ongayithandi imali nje yeah Wena uyithanda imali? Yeah. Shoda uko normal. Nginormal phela kodwa Okay. So do you believe like bayintombazana kumele ifumane i-girlfriend allowance? Yes, so umuntu asebenza if dating someone who's working. If like umtshita akasebenza awunandaba nongayifumani ungajola? Yeah, if phela I got if a student yes I don't mind but if he's working yeah. So if uyasebenza imalini minimum unga expect kuyo? Not too much, maybe 800 or something. 8 clip yonke. Hayibo. Asibulale nomnyu 0 fanele 80 rand. Hawa. No. Kanti isiwapi kanti le mali? Hamba uyathenga nje izinto oyidingayo wenza ikhanda yabo nje. Yeah, kanti umjida lo hekati 50 rand yabo.
Anike ngimali. Yeah. Like wakantwana omnye kumjida ke imali. Angisebenzi mina nje. Okay, because uthi nawe uthi student imali awuyifuni. If you're a student angiyifuni because now I'm also a student. But if you're working uyifuna ngimncane ngi-student kumele unginikeze imali. So yeah. Yeah, it's valid. Ufuna nemntaneni. Okay, so ilento red flags zakho kumjida ndoni? Umfana ophaphile nkosi yami. Ophaphile nje on like don't be like too forward. Umjida ophaphayo. Angifuna umuntu ophaphayo just I don't know but ungaphaphi. Mhlambe like mungathi phapha wenza kanjani? Umfana nje uhambe memeza estradeni onjani nje ophaphayo nje vethu ovela akhulume. Yeah, ndiyakuva. So green flags zakho kube yintoni? Umuntu nje mhlawumbe ovela ngisendele imali nje ngingalindele. Hayibo vele kufaka imali nje. Yeah. Nje. Okay. Yeah. And also like umuntu ohleze ngincoma si you know you look good today njani. So. Okay. Kodwa I just think like uthanda vele lisemalini. Not really. But imali iyadingeka. Rest bafowethu rest bafowethu. Any question here muzwa quality? No. I'm not. Kanjani? Kahle. So xa ufuna imali awuso quality? Ngoba umuntu engithi usukumcela ukuthi cela ungisiza lapha nalapha ngifuna angithi uyazi nawe uyi-student so kunezinto anisifase mncane so yeah. Yeah, at least ndiyakuva cause ubutsho ukuthi even if i-student awufuni imali kuso. So lento oyitsho iyavakala. Yeah. So okay enkosi.